درود و درآمد شرپند چارو گوشدارو کام منا اسحاق خامو شرندو جاگا نشتگت و شدراب سلامت باتت امروز بهار باتت که مگنتی مگندات شرپند مرسی پدا میں دیوائن کتاب مبارک قاضی عزم و بنگب ایک دومی بہارن یہ کتاب ہے وہی کتاب ہے نوشتہ کارن گلجان خالد وہی کتاب چاپشن کو تک بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2025 مائی کتابہ سرجمیہ وانے و دیم ریامی بارہ کے مروی یا ولی درند کی شتہا مبارک قاضی زندہ وال مبارک قاضی کارو کس مبارک قاضی وان گزانک مبارک قاضی گل لفظاں کی گلا سعادی مبارک قاضی شخصیت و اگر شما میں ای چینل سبسکرائب نکتا اشیاء علمہ سبسکرائب بکنے و اشیاء گوتی دوستو سنگتا شنگو تالا بکنے روی کتاب نیمگا چک شما اسکرین سرا کتاب گندگایت مبارک قاضی زندو مبارک قاضی زندے احوال گڑا بیایت روی کتاب نیمگا کتابہ وانے و کتاب تا اصلی چھی یہ کتاب بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 2025 چھاپ مبارک قاضی زندے احوال مبارک قاضیہ 24 دسمبر 1956 سالہ میں بلوچستان تیاب دپی دمگ پسینیا کاودا امان اللہ لوگاوتی چم پچکتن ماتو پتا آئیے نام مبارک پرکد بلے کسانیا پدوستیا آئیارا ٹاپیے ناما توارش کد دیندارے لوگ یہ زہگیات ماں تو پتانی واگا ممیشت کے آبادہ مزن بیت بگندے ہوتی پیتو پیرو کانی راو رندگیریا کن بھلے آیا نزاد کہ مبارک باندہ مزن بیت آراجی شاعری اردست راج زبان جوڑ بیت اصلا یہ مبارک قاضی بو اگر راز ہمیشند کیا بلوچستان نگی گی جاوران یرا شاعری جوڑ کو تو یرا مبارک دیما قاضی پنام پر کو مبارک قاضی سے بلوچستان نامداری ٹکھا یکی کیا یرا قاضی نام آزانک ای ٹک مکرانے دمک گوادر پسینی پیدراک تربت ناصر آباد و دشت دمکان جامنندن مبارک قاضی چھا ہمیں ٹکھا سیادی داری آئی آری پہ پتے نام کاودا امان اللہ قاضیت آئی مکہیں ماتے نام بی بی جان بی بیت مبارک قاضی ہوتی پہ تو ماتے پنچمی چکر آئیے دو برات اس سے گوارتن 976 مبارک قاضیہ عمر 19 سالت کیا آپا کریم بخش جنک نسیمہا زامات ہمیں سالہ بزن 976 آیار اس کد مبارک قاضیہ دو زہگبتگن یکی کمبر و دومی امبر بزن آئیے ہوتی بچکیں زاگے نام کمبر ہو جنکیں زاگے نام ہمبر مبارک ہیر کد آئیے یکیں بچکیں زاگ کمبر مبارک 31 اگست 2014 نمیران کمبر مبارکہ ڈاکٹری ون تھے بی سے چکا سسومن بت چلیشہ پد وادی کے بلوچستان جاور نگی بتن گوڑا کمبر مبارک کمبر اسے جنگا سرمند کو پمشکا یہ ہوتی ڈاکٹری علادات و سلام بندیں گلانی امراو یک بدقسمتی واقعہ جنک مبارک قاضی اللہ تعالیٰ بلوچستان محلوق نگیگی جاورانی دیپان بوگا دیستگا تھا آوات وحد سرا بیار و پادرا پانی آما چھت 2004 داما سالت کیا یہ لوگا اولی رندہ دستی بمبی دور دیکھ بود وتی امرائیہ آئی زال چھک کم ٹپی بتا بلے چھائی بیار و دور سین کا عبید مبارک قاضی مدام جب رضو راکیے لاپا شیر گشانت ظالمہ ہمک لفظاں کی دیوان وراگاہاں بدرت کنگاہت یا کہ ہم مردمہ ہم باجوے نامہ پدر کنگاہت اب بلوچانی نپو ستن تاوان دیگا کسی آگا گوتی سرزمینہ دگا کوتی آگو بلوچستان جیڑ رہا کمپرومائز کت کورا بزان کیا قاضی شیرانی وسیلہ شر و مردارت یا کہ دپ و زبان ہمک دیوانا
رسوای بازارت بلوچستان بابتا سکیں تچکیں لیکھئی واؤدن مبارک قاضی کارو قسم ودی نوصدو ابتادو سیا مبارک قاضی وتی وانگا نیم بندگ یلاکن تو واتر پسنی اکید گڑاوتی آری پی پتے کوپگا سبکنانا گو ای ہم کار بیت جوش کیا یہ آری پی پت واجہ قودا امان اللہ دکاندار و مائی گی سوداگریت پمیش کا قاضی دکانداری و سوداگری کار بنا کو پدا وادی کہ آئیے پہ تھا کسان سرکاری ٹھیکہ زور پورا قاضیہ ٹھیکہ داری کو آئیے دا شش ماہ بلوچستان محکمہ پشریزہ لیبارٹری اسسٹنٹ منصب سرکار سال 986 آئیے ماسٹر کرگا پد فش ہاربر پسینیا ڈائریکٹر بوگاگو سر روزگار ادا کے سال 2012 میں منصب سرا ریٹائر مبارک قاضی وانا کو زانا مبارک قاضی ہوتی بنگی جی وانا کو زانا کا بغیر دا طبقہ آئی سکول پسینیا ون چیدو پد گیشی وانا کو زانا کا دی پکراچیا شد او دا آئیا سندھ مسلم کالجہ داخلہ زورت بلے لاتی نگی گی جاورانی سوابا آئیے وانا کپی بود واپا دا پسینیات کو گون ہوتی پتا کاروبارا دزگڑ بلے نوصدو ابتادو ششا یکردی پدا کراچیا شو تو تی ناصر جمی وانگو زانگی پدا بنداد کد انٹر کمبائن پرائیویٹ چکا سے سوبندی پد آئیے اردو آرٹس کالجہ داخلہ زور سال 988 اسلامک آئیڈیالوجی گریجویشن سندی کے چیدو پدا یہ ہوتی دی بلوچستان دات و بلوچستان شادر برجہ کوئٹہ سال 986 میں عثمانی سیادی بزا آئی یارا ماسٹر ڈگری کے آئیے کراچی یونیورسٹیا اسلامک ہسٹریا ام ماسٹر کو تک مبارک قاضی گوں لفظاں کی گلاں سے آتی وادی 986 پسینیے لفظاں دوستی مردمان کے آنی تھا اکرم صاحب خان و منیر مومن و عید کے وارتن بلوچ اسٹار آرٹس سوسائٹی نامہ لفظاں کی گلی اڈشتا گوڑا مبارک قاضی ہائیے حولی باس کا یکیت بزاں اولی لفظاں کی گل کے گوں آئیے سیادی کنگا قاضی اوتی اوتا ڈک داتن آہمی گلن 986 وادے پسینی لفظاں تاں بلوچ اسٹار آرٹ سوسائٹی پروش تو بلوچی لفظاں کی شنکاری مجلس نامہ نوکھیں ادبی گلی جھوٹ کو بڑا گو ای گلا مبارک قاضی ہوتی سیادی برچہ داشت ہمیں سالہ بزا 988 بلوچی لفظاں کی شنکاری مجلس پسین یہ غزل آرٹ سوسائٹی کو نظام کو او ازمکار لفظاں کی مجلس جوڑ کو بڑا مبارک قاضی یا یہ کار مستر کے چل رہا وادی 6 مارچ 992 مقران ابت گلان کے آہنی تھا لفظاں کی کاروان سنگت لفظاں کی مجلس نہنگ لفظاں کی مجلس نگور لفظاں کی مجلس جیونی لفظاں کی مجلس آواری دستوری منگ نامہ بلوچستان اکیڈمی نامہ یک پراو شائگانی گلی جوڑ کد مبارک قاضی ہم بلوچستان اکیڈمی تربت باہر بود تو یہ سیادی دہائی زندے گڈی روچام برجات چریش آبید مبارک قاضی آرٹس کونسل کراچی بلوچی اکیڈمی کوئٹہ و سید آشمی اکیڈمی گوادرے ہم اعزازی باس کرتے قاضی ہوتی گوشک روح بلوچستان ہرچ لفظاں کی گلے کے است و بلوچی زبان و لفظاں کے دیم رہی یاترا کارا انہا یہ گلانی بنشت ایرکنگا ہم کوپو یہ گون بتائی
یا سرسوجی مجلس باز کے بستارہ کردی پیلو کو تھا مبارک قاضی شخصیت پنچ پٹے سبزہ رنگیں قاضیہ کسان کسان مود داشت بری معشو کنگیں رشی داشتن بری ساتن بلے زندگی گڈی روچا کنگا گیشو معاشی کم تربتن گڑا داشتگی تنتی ودی راہ شد گڑا آئیے ہمراہ پشکپان بتن بزاں قاضی راہا مدام کو ترندیں گاما شد قاضی دلا مہروانیت گو ارکسا میرو دوستی درشان کو دپا بری وری ترند بود بلے حیاوتی پشومانی زوت مارد پدا گوڑا انچوش اور دور بود تو نگوشت کے ذکر روچا دپ جاگ بود تگد چا دلا حیا پا کسا حسد دو کینک نداشت قاضی نترسو بیمی مردویت ایازاد کے مرگ و زند اللہ رضائیں چورا بلوچ بنداتا لگور بیدل نبود قاضی اگر شرابیت بلے پدا ہم بلوچیت کدی دگرے دلے گی نکد اروڑ کے آئیے وطی دلا پرمت ہما وڑی کو انور صاحب خان قاضی بابتا رشتہ کن یک صوبی جمعہ جوشے میوزک کلبا یک جوگیت کن کلبا بازی مردمی نیندو کن استاد جمعہ جوگیا رگوشت کہ مارا مروچی مارے نہ چھا پیشدار جوگیا مارے کٹھور ہوتی دی مائر کن گمولڑیا ماری زیمل بنا کن کٹھور دک پچ کن سیاہ مارا وتی سرارا چست کت گبانا گوادا تو گمولڑی آوازہ نہ اچھا لگے کہ آناگا قاضی اچھا مرس بود قاضی ہم مولڑی آوازہ مارے پجیا ناچ شروع کو ڈننا ناگو کٹور تہا ناگن ناچاد قاضی چو مارے وڑا وطا پیچو تاب دے گا ساتے نگوست کہ قاضی اچھو اسکو کے وڑا مارے سرا حملہ کو مار قاضی پنجگاہت قاضی موڑات مارے دے پچھت مارے دا پچھتو جوگی چھم درد کن جوگیا ہوتی مولڑی ہرکت کو قاضیا منتو زاری کن وجہ مارا یالت دے مار میریت ایمنی روزی گئیں بلکہ بیت کے قاضی مارا یالا بدن تو ناچا بس بکن آخر وزنی منتو زاری پد قاضیا مار دور دا تو گشتی کہ منوت زہریلا ماریا منوت زہریلا ماریا اے منا دجت نکن میں چھم کے مارا کپتن مار سکراتا تو جوگی گریوگات قاضی سرا کھندگو مسکرا بازی مردمیت بلے وطی جندے قاضی مسکرہ باز و پرکندگی مردمیت بلے وطی جندے غمانی چیر دے گا مدام شراب نوشی ملا رہا ہنوشت وادے کہ ماں یہ شاعری آوانے گوڑا سرپت بے کیا چچو اندرا نگے گی مردمیت آئیے درد سر پوشتا آئیے بس شہر اندرا وطی راجے درداری درنگازی کو مشتاکاری بشی قاضی منی نزا مدام یک کسی نبتک بلکہ آئیے تہا ہزار مبارک یکی وعدہ چیر و درہ بتک بلکہ مرچیوں آئیے یک بوتی پشتا ہزار بوت چیر و سارا بت اگر کسی آئیے بیزان تو سر پر بھی پرچہ کہ آئیے وطی من کشتگ و دور داتگ پا آئیے جا پوشاک مردم مزنی جستنان آگو درتگی چادر یا پسنی آدر کے تو گوادرہ کے کجاؤں مرندارے نہیں نندے چیوں بدے نان نکم چنون میں راشدہ شراب رند کباب نہ لوٹی تھی بلکہ پلو پیپو کے سرا ہوں گزران کن
کسانو مزن ایے گورامانا ندارن یک بیتایری ایے اندرا چامارو چنگونن دو گٹ ادا وارت دو گٹ ہودا کمی ادا وپسید کمی ہودا دیوان نکن دیوان کن گوڑا درائینا روگ لوٹی درائینا وش کنگ لوٹی نا خدا وش دل بھی بیت کے مرامکش مہر ہمیش کا یہ لوٹوگ ہر دمگا ہے پجارا پیش ہے زانن شخصیت غالہا سکیم پیشانی مردمیت ایک اپنی نچارت کے دنیای مردم ایر کلاگ گران تھارا اب گشن پدگرانی کلاگا یہ وطا پریشان نکت اب ملنگی مردمیت بلی کے مزنے افیسریت بلے آیا ای چیز ہجبر پترا نکو آگو ارکسا نشت پادت خاطر شوانیت یا کہ ناہدا ہو امالی ارکسا گو امائیے زبان گفتگالی ہو گو آئیے درد و رنجاں شریکت یہ بے شوق و شانیہ ہیرا بلوچ چاگرد اندرا نامداری رسے ارکسا یر دوست داشت بے مال متائیں زند وارثت ایچ مزنے لب و لالچ نیستت بری آر گاڑیانی پشتا سوارت بری سائیکلی پشتات بری چنگ چانگا سوارت ماتا سچکان کازی نمبرا جائی نوشتیں یک رندے ما سربندنا مبارک کازی ہم نے عادت ہے کہ کازی نشائی آلتا ناگتا پادت کو وطی جنڈے لانکی پچکو تو نوازی بنا کو عجیب یار عجب انٹرسٹنگ مرد پورا مرزا غالب بس یک تپاوتی است غالب عوام کو تو وارتگو قاضی پچکیب تو وار چنو مازا پدمت مبارک قاضی کو ایرانی چمہ چارت بلے من ہچ سر پد نبودتا کہ مرد چی لوٹی کم میں بیتر کتواری پد قاضی ادر رائن کہ من یہ دوئیں رکات نماز اکبر بکٹی واسطہ وندا کہ ایک آواش کو تی پیریں بالا دو نزوریں پادا کو آشتا کو بلوچ نامو سے جنگا کرنا مبارک قاضی شخصیت عجب شخصیت ہے سرزائرہ وشتہ و ہنربازی مردمیت بلے وتی اندرہ تکانسر و گمیگی مردمیت گوشے زندگی دودیمی حادی کیا قسام تکانسرت دنیا منافقت دمی برتگت بلے مثبت مردمی بستارا وشے وحدانی امید غارت و ہمیں سکین آئی شہر پر بست وتی راج مردم آنگوں مہر کو اے نوشتہ کے لگا مشہونداد کے گلجان خالدہ داتا مبارک قاضی جست پرسی دیوار پسنی یک شنبے سے اپریل 2016 ناصر بشیر یا یادنگ گلستان اکیڈمی تربت چیر دستیا شنگ 2012 تاکدیم 240 تک انور صاحب خان نوشتہ کی کیا سچکان گوادرہ چاہ یارداد نوشتہ کیا سچکان گوادرہ چاہ زور تک اور عالم سیف نوشتہ کی چاہ سچکان گوادر 2000 ہفتے تاکدیم ششازر دوستہ عشت میں دومی بار ہی کتابیں گلجان خالد نوشتہ کو تین کتابیں مبارک قاضی ازم و بنگم مجود کنی کی کتابہ ہمیں وڑا باہر پا بارہ شمی دیما بانے و بیارے ای باز ایک پرزشتیں کتابیں وی کتابہ حلمیہ شما بانے تاہو کے مراگشیا و تکستر سا خاموشا موکل بھی دید پاکی ہاوندے میارو باوٹید